Dober večer z komentatorskega mesta na Bonifiki, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Predzadnja tekma nepopolnega drugega kroga 34. prvoligaške sezone v Sloveniji bo tradicionalni derbi med Koprom in Olimpijo. Tekmeca se v obračun podajata z dobro popotnico, oba sta zmagala na prvi ligaški preizkušnji v novi sezoni. Groznica, vmešal se je Agba, nekaj raztrgane igre, Talison do žoge, tu je Motika. Motika lahko strelja z razdalje in tu je prva priložnost, prvi udarec v okvir, obramba Jurharja. Ustala sta tako Talison kot Omladič, Lasickas. Motika spet pred vrata, Durdov in gol! Olimpija je prišla do vodstva v 11. minuti z zadetkom Ivana Durdova. Ja, bomo videli, če bo zadetek priznan. Tu iz našega zornega kota je bilo videti malce sumljivo. Bomo videli, kaj bodo sporočili iz VAR sobe. Poglejva počasen posnetek, podaja Nemanje Motike. Ne, zadetek regularen. Brez prepovedanega položaja in prvi gol za Ivana Durdova. Smo lahko pozitivni. Durdov zdaj po kretnjo, tu je zdaj Brest, kar precej prostora ima Brest in mimo gola, mislim, da celo obramba Metoda Jurharja. Tako je odlična obramba kluba Saint-Etienne, ampak tam je v Franciji igral za drugo moštvo. Agba pa je zdaj osvojil žogo. Durdov lahko strelja in mimo gola Ivan Durdov. Zadnje minute prvega polčasa na lepo polni Bonifiki. Morda bomo v nadaljevanju tudi dobili uraden podatek o obisku. Omar El Mansouri, Groznica je podal v sredino, potem pa zaključek do žoge Brest. Agba. Motika preigrava v kazenskem prostoru in strelja mimo gola. Še en kot za Olimpijo. Kar jezi se nebo nad nami. Agba v sredino, Durdov do strela in izkazati se je moral Metod Jurhar. Dobra poteza Ivana Durdova, nevaren poskus. Izvaja ga seveda Diogo Pinto. Podaja spet proti Durdovu, toda odlična obramba tam Jurharja. Morda nad njim tudi prekršek, toda Ankara ustraja, ni zapiskal Mertik. Žogo je odpeljal Kojič in potem v ogenj poslal Žorža Silvo, ki je precej hiter, toda zraven je tudi Mijailović. Silva potem z Rabono podaja, toda izbil je Mittendorfer. Zelo redko kdaj takšen primer, ampak prav je seveda, da se tekma nadaljuje. Tu je zdaj Olimpija v napadu, Raul išče Kojiča, Kojič z volejem in prek vrat Dino Kojič. Takoj priložnost za Olimpijo. Gospod Oliver Bogatinov, pred tekmo ste dejali, da kljub zmagi v prvem krogu niste bili zadovoljni s predstavo vaših fantov. Verjetno lahko za današnje srečanje rečete isto, z rezultatom pa še manj. Ja, lahko rečem, da šteje največ rezultat. Danes so bili Ljubljančani boljši za ta en gol, v samem polju pa smo si zelo težko kreirali karkoli. To meni popolnoma v vseh idejah, v vseh naših akcijah in situacijah, ko smo mi imeli žogo, so nas Ljubljančani ustavili, blokirali in ni slučajno, da Olimpija v zadnjih 6 tekmah ni dobila gola. Mi bomo na tem mogli še delati, tako da nič, zaenkrat čestitke Olimpiji, glave gor in se oziramo, iščemo pozitivo, se že oziramo proti naslednji tekmi. Je pa res, da kar smo dobili danes je neko posest, ampak to je bila dokaj jalova in še na tem težkem igrišču je potem, tudi če imaš žogo, je izredno težko na malem prostoru, na takem igrišču karkoli kreirati. Olimpija te pol kontre je odpirala zelo dobro, po eni naši napaki zadeli.
tako da, ja, oziroma bolj nekoncentraciji, ležali, ne ležali. Z glavo nismo bili v sami igri in to nas je tako kaznovalo. In ravno ta gol je na koncu tudi odločil zmagovalca. Kako sedaj naprej, kako boste skušali izboljšati to, kar manjka v vašem moštvu? Čaka vas primorski derbi z moštvom Primorja? Mislim, da mi imamo veliko kvalitete, ampak enostavno je potrebno tudi kdaj priznati premoč nasprotnikov. In še enkrat ponavljam, Olimpija je v tem momentu izredno močna ekipa. Ne samo, da niso dobili gola v 6 tekmah, tudi ustvarjajo si priložnosti in mi nismo še na tem nivoju. Verjamem pa, da z drugimi nasprotniki v ligi bomo mnogo lažje kreirali in tudi lažje jih ustavljali. Gospod Bogatinov, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Mr. Sanchez, your third game with Olympia, your third win and your third clean sheet. What is your take on tonight's game? Well, we can say that it's been a very long game, very clear. We are happy, satisfied with the result. I think it's very well deserved 3 points. I was reviewing the stats with my staff. We did the goal plus 9 very clear chances to score. So this is something we have to improve. We need to more effectiveness in the final third. This is very, very important, but we are very happy also to make again a clean sheet. We haven't conceded clear situations. Vidosek has made 1 save, not very difficult one. So we keep the shape, compact team, creating chances and good results to keep pushing, and then now we can be focusing the second leg game for Europe. It seems like the next game is going to be pretty different than this one. You're going to be facing a tougher opponent. What is going to be the plan for the next game? Well, the same. To go to the game to try to win. This is the main target, to try to win every game we play. So now we have time to prepare. We have to recover from this long match. Also the players. We are very, very happy because today we did many rotations. And at the beginning I said that we trust all the players in the squad we have, and it's a demonstration today performance for the team in a difficult pitch. It was a very tough game for the battle, for the duels, for the 50-50 balls, and really, really satisfied with the performance of all the players. So now we can focus in the Europe. In fact, the players that were given the opportunity tonight, they showed a very good game. Is it going to be difficult for you to select the next starting 11 for the next game? This is what I want. To have always difficult decision to make the first 11. This is good. But at the end, I said to the players, we start with the 11 because these are the rules in football, but we play with all. Some players are in the pitch, other players are outside, waiting the moment, and others they don't play, but all of us, we are competing at the same time. Thank you very much and good luck. You're welcome. Metod Jurhar, poraz proti Olimpiji z 1-0. Glede na rezultat bi se lahko strinjala, da ste jo še dobro odnesli. Ja, res je, Olimpija si je priigrala več priložnosti kot mi. Z malo več konkretnosti bi lahko zadel pa povečal prednost. Mislim, da ima naša ekipa velikega potencijala, ki ga še moramo nekako realizirati. Kaj bi si pa želeli v vašem moštvu najbolj izboljšati sedaj pred prihodnjo tekmo? Kaj je bilo tisto, kar ste najbolj pogrešali? Treba bo tekmo pogledati, da bi lahko kaj več konkretnega povedal. Tako sem že rekel, jaz fante poznam, vem, da imajo izjemno kakovost in samo to moramo v bistvu še prenesti na tekme. Hvala in srečno. Hvala tudi vam. Marko Ristić, čestitke za zmago proti moštvu Kopra. Kakšen je pogled na današnjo tekmo? Kako bi povzeli dogajanje? Jaz mislim, da smo si ustvarjali veliko več šans kot oni, ne glede na to, da so oni držali žogo. Jaz mislim, da smo izkoristili dobro naše šanse in si jih tudi pravilno ustvarjali, kot smo tudi trenirali in sledili svojim vsem napotkom. Bi si želeli še kaj izboljšati v vaši igri oziroma v vašem moštvu? Pa jaz mislim, da je zmeri prostor za napredek, zmeri se lahko izboljša. Več golov mogoče edino na tekmo, ampak jaz mislim, da smo zelo dobra ekipa, zelo dobro motivirana in mislim, da lahko to izboljšamo zelo, zelo hitro. Hvala in srečno. Hvala.